Muramuzi numwe mu baririmbyi nemera bafite ama energy muri iki gihugu ateye ubwoba ndabona atabihebye je vous jure uyu azokura umuziki w'uruniga awushikane ngaha kubwa ama energy mukomera amashimeshi igihugu cya mbere ku isi cyanesha ibihugu byose Burundi burakinesha cyangwa negociation no kuvuga yuko imyaka yari ingahe binjiye muri 1896 gushaka umwaka uyu twamaze imyaka 5 ko turabana n'abadagi batadutsinda cyangwa negociation none aba negociation gaye tuba twatsinzwe cyangwa tuba twatsinzwe tuba twatsinzwe komera amashi abo abadasigana bo kwa Mwezi Gisabo bagwanye n'igihugu cya mbere ku isi hanyuma akagera ama negociation. Ego cyane album yayo yaje ya mbere yitwa Ndakumbuye Iwacu. Nyuma yo kuririmba indirimbo yitwa Burundi naragiye mu mahanga gato yatari kure cyane ariko ndashobora gukora indirimbo yitwa Ndakumbuye Iwacu. Ndabasabe mugire uku gatoyi sivyo nahora nsaba Imana ngo izongeze mu mahanga none ndasaba Imana meze kwiga mve mu mahanga abaho nibatwenga aho ndi ntibaramukanya ivyo bintera intimba amarira be n'amaganya kuko iwacu abantu baratwenga Burundi abaho barayaga urukundo nigo ruturanga imico myiza hamwe n'akaranga ndakumbuye ndi mu mahanga nukuri je singitwenga nishwe n'agahinda c'est vrai ninkumbuza abo nkunda je nkumbuye iwacu abiwacu n'ivy'iwacu je nkumbuye iwacu abiwacu n'ivy'iwacu abarundi baratwenga naho bari covid mukomera amashimisha abarundi batwenga naho bari covid yes mu gitero ca kabiri ndiko shaka tugende dutahurana neza benshi bamenye gute indirimbo zanje ziba zipanze nizera ko ntariko ndabarambira abo ndiko ndarambira baduzu basumugabo w'ubuharika hewe ndamugwiza impamvu nawe abagore babiri twagiye n'uyu uciye utuburuya ni hagati ni ule ama ni ule wa nyuma no wambere ama no wa nyuma nuko ijambo byose ashakora abashiki biwe mukomera amashi menshi uyu mwanya twari turindiriye hari bega sports amato gusubira wavutse ku murango cyangwa ijoro nabyunzi cyangwa wa missionary nakose mu ijoro ko nirabura nuko karibu egera imbere muwakomera amashi menshi babandi bavuze umuziki bari hey batuvugiriza ka Sarah où es-tu Sarah tu viens chanter joyeux anniversaire et l'autre voilà on y va aba soliste n'aba batuvugiriza kan kwera on a eu droit à du live egera ngaho imbere tunyana mwe ututunyana twiza ariko ni mbona yabiru Burundi vraiment urabigera Burundi muvyarana kure abemera ko dufise abarundi kazi beza bakoma amashimeshi karibu tunyana les instrumentistes begere ngaha karibu ingo changa imbere donc on va procéder comme il se doit on arrive Bashogomanga voilà le moment fort le monde entier sous les yeux grâce à Papi Jamaïca, la RTNB, Rema TV, également BTV, sont tous là. Voilà, c'est un honneur doublé d'un plaisir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous et quand gratuit, album
La famille Sports, venez. Imani tutambura mutaje. Sports igeranga. Famille yanje ni nini? BTV ni famille yanje. BTV. Abayobozi banje bari ngaha. Yego. Emile. Madame Estela. Directeur technique Niki. Iyo bibagira abakugaburira urashaka kumfasha tukanyarutsa ama tugakwirika Rafa narasoma Rafa njo tumatwara kuri televiziyo byose manyose Rafa shimona njo Rafa njo twashobora kujyana nabo muri Rafa kuri televiziyo Rafa ibora voici ton frère Rafa, il y a ton frère qui est là. Viens, merci Rafa d'avoir été là. Voilà, Rafa à la côte, si chaque fois il y a un il dit on va avoir de la télévision, il m'inspire. Voilà la famille PTV qui vient. Et après ça, on aura droit. Rafa, tu es là, je vais vous changer ma petite affaire. J'ai 3 personnes. Yes, on célèbre. 1, 2, 3, 4. Arrêtez, on y va. 1, 2, 3, 4. Celebrate, on célèbre. 2, 3, 4, on célèbre. 1, 2, 3, 4. 1. Shkia, héritier. Marahaba band, on y va. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Unasikia ile, igatumejane na muganu. Igatumejane
invités. On va partager ce plateau. Et Spox va revenir. Ça, c'est la première partie qui vient prendre le temps. Et après, il y aura autre chose. Et après, il y aura autre chose. On n'oubliera jamais. L'ancienne équipe y'abaserva hariya ufashe Rita kwakira abashitsi kuri ya gato iri hariya ugaruke userve abashitsi bashega tumenyesha ko badukurikira kuri BTV kuri Rema TV no kuri internet baze kuri Sky ikibira aho cyo murabona c'est du live abantu bisera cyo mutungura baze ducelebrate hamwe igihugu cyacu dukunda n'abagendwa ciza abantu bagamba bagatahika akamureke 2 3 4 arriva tu unasikia marahaba 2 3 4 unasikia celebrate 2 3 4 5 6 aquí está.
wanyoye data mushika we turakundana urabizi ndabizi cyane uri n'agahasa